Yasanso ehia wa attention TV so na mesrɛ sɛ sɛ wonsa emomode kasa video na wa share na wa like na wa ma obi nso ehunia ekoso Ghana krobie mu hase anase Ghana mem ha na ekoso na ya na anososo papa sɛ wo share wadamfo bi unie bi o ba bi no obenya bi ahwe sanso na Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for so eso ya sin Obatampa de efa akwantusem pa de mesrɛ Oma kwa darumu a omode omo ya ade oho papa se opese otu kwan a fro Batampa mo line no na oni omo eni nkomo enne ye kokuma ase na ensem a isisi okuma ase na no odi na nsem oni nam fidie so anasa Ghana krom ha anasa Ghana mem ha otete a wekum we wasen no ho weku ne girlfriend wa yese na we die abemu abi asem a we die anasa nyamra asem a odi di abayo abi no na ano odin a chese eya ro papa abranti a ese obi ne kanchma ne girlfriend no ne kobo ma trans be ye mfie mienu a chese o ma trans ya chepa na obi a tene ma me fie abemu an e wo 19 abayo no e wo 18 na chese o mo susua omo sheda enyinsa o ma 2 years na chese o mo shase yakra na abayo no wo be 16 to 15 years abedu sa atam ya o mo gusu ate ho na abayo cry na busuafo so okoda abemu e ho ana wan krampo okoda ne kanchime ho ai okoda ho ma ade achi na enna ni munu na chese eyi adansefo ekopie ho no e kire se eye abemu yi ene ne kanchima ekda ya o man sorry na ne ama abemu ya asem aye din na ne timo asaye din ne se woni kanchima hyedem na se wakuna wakata ne so ahyedem a 1 day 2 days 3 days a oni efunu ehyedem mu osori kopie koto aduane a na odi abɛhyedem mu na watena funu ho na wadi opie kodware ba na wabɛhye funu ho na wosra akyere funu ɛwɔ dem ho a akyese ano odin na we na edi na sana kyese efi ho no compound house na enka bi epie afiri mu ho na danfo bi besra no obisa no se jo mpampan bi efi udem ho ba na den na ekoso a na chese e wo se na danfo no ebowura dem ho no ekohwe ne ekoso na danfo no kono bisa se aden na wo se wudi sa adwuma wo ya ade nti na ma ukum o girlfriend ya se awakata no so ehye dem ho a edi nansa woda so da no edidi enum wo ma na osem ne nyina ne se omo ko first round ni wieye be ma no anso no na oba ne de wabre papa nti wo wie no na second round no na otwetwe no ho na chese wabre nti na chese emma so dia mefo so nti wo force na chese omia no konwa abawe ehwere ne nkwa ewo sankwase ade mu ma enne de onka nyame ho anase onye nyame dia se wo ye bonsam dio so ye ho adio yenim yenti adansefo a ekopie mu ho a omode emunsam ebreye and girlfriend eye ne Daniel mpran ye Daniel yeso amia ne menia kuma baye wa no yo asade na si o se kwame na boy no di can describe for man na wa mia no kon kwa na kura o mia hia o sa ko mia no ko mia na best man yedi wadanse wo internet ne so boye mu yetiw ali medase opopemu o Amansie West kura e fro empatwom na wonu se abrantie no e fe kojoben wonya 20 years ababa wa no so de Sara Adado ono so enya 17 to 18 years na oni kojoben asna abe afi enifa eko afi amase efie mienu na ni na ne se na no ya wode ya se DJ twem ye ana ali ababa wa ekra se kojoben ho na one na wa kwanta kwada nti ofisi ana 8 ofisi no ade ti recorder ababa wa ansa na nti amasi na ja ababa wa ni ya be pa ehu kojoben obi te kojoben na Sara Adado we no so ni hu no officer okay yo ya tene hu na o ti ehwe no then no isali na no dana ababa no fifie Tuesday anime 8 no ekoda kojoben chen ewo empato mu no be oni ababa wa no edikan fa se edai o mu wie ye no na me se na kojoben pese o sa ko ran tu dia ali ni ntimi enkire na ntenya ni se mu no de o se mu no ni komu fo no ma ase oni ababa wa no o mia no kon ama baba wa no afimu o wie ye no no de blanket 83 ifun ni nyina ho erikoto on ti ade tin nkoda no ana baba de nyina ba en kojoben buta ne se kojoben
na ohu sa dado ana so mi hu no ana je se abrante no anya ho akoto aduane ato nsuo akotena fonu ho adi awie owie no ana obi hu se da bi ati bibi wo dem ho no ma ayi nka ana ababa akojo ben no e maame e so kojo ben de na koso dem no so tara dado na wo wo so ta ane ye yanto ababa wa ni nua nkra ana mo ko frɛ tara dado no ni nua panyi e baaye ya omu bi fonu so ampanampa ababa wa yi a onye nsie edunwotwin ali kojo ben tinya mia no kon ekunu na okunu obi ni so no na ababa wa no ne panta se no egwu no boso ana ehuru kakra efi no numu ede eba ntinye so far abandonment manyane but as well as for entatima so mu a omotutu na no abisa de adekote a wode ye asaradado etimi no kon ejuku no njeli so busa ya atem eti wo mpatuom ewa Amansie West eti kwajo ben wa yisi a ali kwajo ben se tie o wa for akachi a omotutu na no me da se be me na ye nyama for why ali musu da se kwa mo se ye okuro nkitwem yani udin bi ho no a aye se dada ma din bi ebi no no kwajo ben Kofi Patrick se wo mo no na se unya brofudin a na che se ye tu udin ye naming ceremony ma Kofi Patrick by onze ay brofudin to da bia ay koyima Kofi Patrick kwasi aboaje ya Avin Tabe that am for your mother me know I look at the atale foreign it so want me am Avin na obo ya Avin Kojo Patrick Kofi Patrick Kojo Ben I think they have to find out because they all see no so almost say watena efunu no akoto aduane abedi na no ma mbisa se Kojo Ben na ekoso de ma adado na ewu waka nadwene nyana na nka mpese mbisa ayi se nadwene mu kan kakra na ana wo menta na no niema se niema no nom de a omunyae no mai kwame boys ni bitimi yesa niema bo so omo sori a to the extent that ontimi control say o ye na sade ne how no jaye na de obi ye wa onye ohu bi before ye wa ye no bi ade ne how da bia obanum bia ade intiwani so no so ase niema osu da bia be kwa akono ade ebekumi o na so ye be ne den ade ye na so ye be ne den ebekumi o hana mo say o ka say ai me kai ba ade ebekumi o na joti ebekumi o etu no wi anu ase atwe ade odi guna numa no asesa nanim so stay obefa am say asafo de okwa kwa me o de one dem say me no mi be sheda akopa e be to aduan de akomo okono mo we tramadol na say o mo ye no so 1 2 3 4 5 me no ne akosi no ne squad nyina na etwitwa tramadol ne etwitwa no de energy drink bi ampese me body nom di pia nom twitwa nom di pia eti wo abetwa obedezi high no a highly intoxicated you feel krimu hwi wo say brace wo na wa yede eti be ko no bi atwoke bochi asi obesa convert state kura fa no o kana abesa fu de oh yes ade no so onidi Tida bia obehu because I remember there was this lady back one or hosa ni video trendy social media na otwe ade ne fa cocaine ade nyina but there was a gentleman or kofa no koyi no e sha ase kakra man no ene so hu lady no now where said e no wo ayimu ho no koyi ni free na won say difference na wo mu no eso minim de ntia nipa be pese obetena ase na obese ni wedie obese ni body akono so ase ni wedie ono twa any den akono da bia me ka say adibi wo ho a yenim mra wo me da ase se oje bretwe me nsem sei na ye akwantwa na e de be som akra